पीने वाले चाय गरम हुआ कि नहीं बेटा बता बेटे पाकिस्तान गोटे पाकिस्तान मानचित्ৰৰ পৰা উৰাই দিব লাগে একদম थैंक यू सो मच खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुखादों टाइटेल थाम्बनेलाव दा गोबां मानसिया शेयार खालामगासिनो पाकिस्तान आरो इन्डियान गोबां जुद्ध जागासिनो ओरैबायदि पाकिस्तानफोरा जोंनि इन्डियानखौ सिगांनिफ्रायनो गाग्लोबगासिनो दासिम गाग्लोबनानै जोंनि इन्डियानखौ जेबो खालामनो हायाखै बिथांमोना दा पाकिस्तान आरो इन्डियाजों जुद्ध जागासिनो गासैबो मिथिखायो जोङो सिगांनिफ्रायनो इन्डियानफोरखौ जेबो खालामनो हायाखै आरो जों नुफेराखैमोन जे इन्डियान पाकिस्तान ओरैबायदि जुद्ध जागोन होननानै जोङो मालाबा सानाखैमोनबो आरो जों नुफेराखैमोनबो नंगौ जोङो फिल्मफोराव नुदोंमोन एबा खिताबफोराव नुदोंमोन दा बेखौ लानानै जेरै फिल्मनिफोराव दावहा जायो इन्डियान पाकिस्तान आरो खिताबफोराव लिरनायफोर बायदिनो जोङो नै दा 2025 बेयाव जोङो बे जुद्धखौ जानाय नुनो मोनबाय मानो होनबा पाकिस्तानफोरा जिबायदि दावहा खालामगासिनो जोंनि इन्डियानजों दा जोंनि इन्डियानाथ' नायनानै थाबाय थानो हाया दा बिनिखायनो जोंनि इन्डियानाबो माने भारतनि प्राइम मिनिस्टार PM मोदिया माने ओरैबायदि रागा जोंबाय माने पाकिस्तानजों ओरैबायदि जुद्ध नांदों दा बिराद गरम जादों आरोना मिथिखादों ओमफ्राय गोबां निउसाव सीमा हेदारखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ पाकिस्ताननिफ्राय नै जोंनि भारताव जुलि जाफैदों सासे मानसिजों इन्डियान मानसिजों पाकिस्ताना जुलि जाफैदों दा सीमा हेदारनि सायाव माबाफोर एक्सन लागोन नामा सीमा हेदारनि सायाव माबाफोर एक्सन खालामगोन नामा बेफोरबायदि गोबां सोंथि गोबां नुनो मोन्दों आरो गोबां निउसाव होखादों दा बेफोरबायदि जेबो खालामनाय जायाखै सीमा हेदारा जेरै दोङो बिदिनो दोङो सीमा हेदारखौ ना बुदों ना होखारदों जों जेबो खोनानो मोनाखै आरोना जास्ट निउसावसो दावराव खालामगासिनो दा जों मोननैसो निउसखौ नागिरना लानि हारसा निउसफोरा एसामिस मानसिफोरा पाकिस्ताननि सायाव मा बुंखो मा बिबुंथिखौ जों बेखौनो फार्स्टआव नागिरना लायो आरोना आरो जायफोरा मोजां मोनदों जोंनि भारतखौ मोजां मोनो I love India होननानै होबानो जाबाय आरो जाय होननानै नोंथांमोना लिरना हरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों जोंनि इन्डियानिफ्रायबो सानैसो मानसि थैबाय मानो होनबा जोबोद दुखुनांथाव बेफोरबायदि माबायावबो कामान्ड' नामा सासे थैदों आरोना ओमफ्राय गोबां आर्मि थैदों दासिम जोङो 7-8 थैनाय नुनो मोन्दों खोमा आं फेसबुकाव दा बिनि बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ आं बुंनो हाला आं जिखिनिखौ नुदों बेखौनो बुंना होबाय आरोना जोंनि इन्डियानाबो थैबाय आरोना दा पाकिस्तानाथ' थैखागोन गरमा जागासिनो नोंथांमोना मिथिखादों दा फार्स्टआव नैबे निउसखौ नायगोन नाला जायफोरा चेनेलाव दा साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ नायगोन এইটো মানে সবতকৈ আগে মোৰ দেশ আৰু আমি ভাৰতীয় নাগৰিক আমি সকলোৱে ভাৰতীয় নাগৰিক সো যেনেকৈ আমাৰ সকলো শিল্পীয়ে একেই সিদ্ধান্ত লৈছে ময়ো লৈছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰগ্ৰাম মই বাতিল কৰা নাই মানে পোষ্টপন কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ যিমান বিহু কমিটি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে প্ৰগ্ৰাম পাতিছে সকলো এটা আশা লৈ বিহু পাতিছে তো সেইকাৰণে এইটো মানে এই সময়ত আমি মনে কৰোঁ যে যুদ্ধ থামুক জয় আমাৰেই হ'ব আমি নিশ্চিত আমি সদায় সন্ত্ৰাস বিৰোধী আছিলোঁ এতিয়াও আছোঁ জয় মোৰেই হ'ব আৰু এতিয়া মোৰ এই যুদ্ধ থামাৰ পিছতে মানে পৰিস্থিতি অকণমান স্বাভাৱিক হোৱাৰ পিছতে প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে আপুনি কাইলৈৰ পৰা প্ৰগ্ৰাম নকৰে না কাইলৈৰ পৰা প্ৰগ্ৰাম পোষ্টপন ৰাখিছোঁ এতিয়া স্থগিত ৰাখিছোঁ কেতিয়ামানৰ পৰা কৰিব সেইখিনি সেইটো পৰিস্থিতিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব মানে আমাৰ যেতিয়া আমি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ ছাৰৰ পৰা এটা নিৰ্দেশ পাইছোঁ আমি সকলোৱে তো সেইটো আমি মনে কৰোঁ সকলোৱে একেলগে এইটো মানিব লাগে চ' সেইকাৰণে আমিও মানিছোঁ এই পৰিস্থিতিবিলাক অকণমান শান্ত হোৱাৰ পিছতে মই প্ৰগ্ৰাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তো এতিয়া মানে এইটো ফিক্স ডেট কৰা নাই কাৰণ আমাৰ কমিটিৰ মানুহবিলাক মানে তেখেতৰ সেই মানুহবিলাকৰ মন্তব্যই এইটো মানে এটা কি ক'ম বুলি এটা আমি ডিপেণ্ড কৰি আছোঁ তেখেতৰ আৰু আমি জানো আমাৰ সকলো অসমীয়া ৰাইজে মানে এই মন্তব্যটো মানে মন্তব্য নহয় এই নিৰ্দেশটোকো মানিছে নিৰ্দেশটো আঁকোৱালি লৈছে ময়ো লৈছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ কমিটি মানুহে আজিও ফোন আহিছিলে 16 প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগে বুলি তো মইতো কথা মানে কাৰোবাৰ লগত মই কথা নাপাতোঁ আমাৰ মেনেজাৰে কথা পাতে আৰু হাজবেণ্ডে কথা পাতে তো ফোন আহিছিলে যি তো কৈ দিলোঁ যে দাদা এইটো বেয়া নাপাব আপুনিতো জানে পৰিস্থিতি কি চলি আছে এতিয়া প্ৰগ্ৰামটো নকৰোঁ স্থগিত ৰাখিছোঁ পিছতে কৰিম বুলি কৈছোঁ যিটো যুদ্ধ হৈ আছে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধক লৈ আপুনি কি ক'ব এটা জিনিস চাই বহুত ভাল পালোঁ এতিয়া সুদৰ্শন চক্ৰ
আমাৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰ বাবে আজি আমি সুৰক্ষিত আমি আমাৰ দেশৰ প্ৰত্যেক আমাৰ ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীৰ সকলোকে মই অন্তৰৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে নিজৰ ঘৰ পৰিয়াল মানে এটা সাইডত ৰাখি সকলোৱে আমালোকক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আমালোকক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে আজি দেশৰ মানে আজি ইমান ডাঙৰ এটা যুদ্ধ চলি আছে পাকিস্তানৰ লগত এতিয়া জান প্ৰাণ উজাৰ কৰি দিয়া আমাৰ কাৰণে লৰাই কৰি আছে মই আমাৰ ভাৰত মাতাৰ ওচৰত আমাৰ ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে জয় আমাৰ ভাৰতীয় সৈন্য আমাৰ সকলোৰে জয় হ'ব এইটো বহুত আশাবাদী মই একদম পাকিস্তানক কি ক'ব পাকিস্তানক ক'বলগীয়া একো নাই পাকিস্তান অলৰেডি একদম আৰু পাকিস্তানটো কেতিয়াবাও ভাৰতৰ লগত মানে এইটো সৰু সৰু যুদ্ধ এইবিলাক ডাঙৰ একো নহয় এইবিলাক যুদ্ধত মানে পাকিস্তান যিবিলাক বস্তু লৈ আমাৰ লোকৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ আহিছে সেইবিলাক চৰি আমি কলকাতা গংগাৰ পৰা আমি আৰু কি বুলি কয় এইটো আমাৰ মায়াপুৰ গৈ থাকোঁ চ' এইবিলাক সৰু সৰু বস্তু একো মানে ক'বলগীয়া একোৱেই নাই একদম পাকিস্তানৰ লগত লৰাই কৰা মানে টাইম ৱেষ্ট আমি বুলি ক'ম কি টাইম ৱেষ্ট মানে আমাৰ যিখিনি মানুহ মানে হেৰাই গ'ল আমাৰ যিকেইটা মানুহ হেৰাই গ'ল বিনা কাৰণে আৰু মানে ফুৰিবলৈ গৈ আছিলে মানুহবিলাক কিন্তু মুখ্য জবাব এটা দিবই লাগে সেইকাৰণে যুদ্ধ চলি আছে আৰু আমি ক'ব চলি থাকক আমি আমাৰ বহু মানুহে লিখিছে সে নো টু ৱাৰ অবভিয়াছলি ভাল কথা লিখিছে মানে যুদ্ধ কেউই নাচায় মানে কোনোবাই নাচায় যুদ্ধ কিন্তু এতিয়া হ'ব লাগে এতিয়া আমাৰ ভাৰত কিমান শক্তিশালী এইটো দেখাব লাগে তো সেইকাৰণে আমি আশাবাদী যে আমাৰ ভাৰতৰ জয় নিশ্চিত জয় ভাৰত জয় বাংলা জয় অসম ভাৰতে পাকিস্তানক কি কৰিব লাগে ভাৰতে পাকিস্তানক কি কৰিব লাগে একদম ধুলিসাত কৰি দিব লাগে একদম একো বংশ মানে নাথাকিব লাগে এনেকুৱা হ'ব লাগে একদম পাকিস্তানৰ গোটেই পাকিস্তান মানচিত্ৰৰ পৰা উৰাই দিব লাগে একদম থ্যাংক ইউ সো মাচ খাবাय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै दा पाकिस्तानाबो ओरैबायदि जोंनि इन्डियानजों पांगा खालामगासिनो हाखाया बिसोरो जेबो हाखाया इन्डियान प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया PM मोदीजों जोंहा सोरबा लोगो जाफादों आरो सिगांनिफ्रायनो लोगोखा भारतजों लोगो जानानै खामानि मोननै मोनथाम देशाबो मावगासिनो दङ दा नोंथांमोना मोनथिखायो दा जेरै नै जोंनि जुद्ध समायावबो दा मोनसेबा मोननै मोनथाम देशासो जोंजों लोगो जानानै खामानि मावगासिनो आरो पाकिस्तानजोंबो लोगो दङ देसं होमबाबो जोंखौ जेबो खालामनो हाया भारतआव जेफोरबायदि अर फोजोंगासिनो भारतखौ एबार रागा जोंहोदों आरोना थिग बेफोरबायदिनो मोनसे मोननै फिसा खामानि मावनायाव सिगांनिफ्राय पाकिस्ताना मोनसे मोननै खामानि मावदोंमोन आरोना बेफोरबायदिनो इन्डियानखौ माबा खालामनो नागिरबाय थादोंमोन तथापि हायाखै दासिम ओमफ्राय नै दा जोंनि भारतआव रागा जोंथारबाय आरोना बेफोरबायदि जोङो माबाखौ नुनो मोननायखाय रागा जोंनानै जोंनि भारतआबो बिसोरखौ एक्सन लानाय जाहैबाय बैफोरबायदि दा निउसआ बेनोसै फेसबुक इउटुब गोबां निउसआ जाबाय पाकिस्तान इन्डियान दा आसामफोरावबो सोरबा गिगासिनो जोंनि माबाफोरावबो बमफोरा बेफोराव फैनानै थैबायबायगोन नामा होननानै गिनो नाङा बेफोर जेबो जानाय नङा जोंनि बेफोराव जेबो फैनायानो नङा थैनायालाय ओजासो माबायावसो थैगोन सिमाफोरावसो जाय सेनाफोरा बिसोरसो गावलायनाय माबानाय जागोन नालाय बम सम माबानाय बेफोराव बिसोरो थैलाबायगोन आरोना जोंनिफोराव जेबो गिनो लागा टेनसन गैया टेनसन फ्रि खालामनानै था सोरबा गिगासिनो दोङो गासिबो थैगोन नामा माबागोन नामा होननानै बेफोरबायदि जेबो गिनो नाङा रावबो जेबो जाया मोजाङैनो थागोन गासिबो जाय सेनाफोर जुद्धआव थांदों बेफोरसो एसे गिनो लागा जागोन आरोना मानो होनबा गावनि जिउखौ दान होनो थाखाय बिसोरो थांखायो रैखा गैखाया मानो होनबा दिनै दोङो गाबोन गैया मानसिया खाफालाव मा देरनाय दोङो बेसो आरोना दा जुद्धआथ' खालामथारनांगोन साख्रिखौ मावबाय जाहाथे देशखौ बिसोरो लाखिनो थाखाय जुद्धखौथ' खालामथारनांगोन बैफोरबायदि बे अर्डार जोंनि भारत सरकारनि अर्डार बे थांनो होनबानो थांथारनांगोन आरोना बे अर्डार